This is our humble plea. I am free from the shackles. And I don't pay. No more money. It is, of course, another brand new Wednesday morning. The 22nd day of June 2022. We are broadcasting live from our national studios here, Equia Afrakoma. Repacho precisely Yawachima Buabo. www.ahenkan933Fm.com. Adaroma nti baby will be able to meet you. I don't pray me this out dum abadum so. Ahoden wo ho. Yen so de yen kwan ache yen yekoda esewufo awurade na madum ni boburu hu so ama no pay wakan yen akati asefo ho. Anu nti ano pay. Dia ye kan say aseda enken awurade din. Me pacho free side break up him said non do ball for God and country. We are back on your radio. Yaba sum ya my Ghana yaba sum kutukumai. Yaba shakwan yaba faswa. Yaba boa. Yansu yaba chire ya adwene. There for some interesting stories. Ayana what you say Eddie Amayen said yen call mandate Jesus Christ. And he said you be provided a well thought and provoking stories. In fact, a well thought true and provoking stories. It is our responsibility to help shape your understanding of issues making headlines each day. And of course, we give you that platform to let the world know how you think from your own perspective, the way you see things. Also, it is official. Biggest conversation in the morning in the whole of Eastern region. Ebano achim kutukumai mudia. Eni na kutukume yo yaji baby aboso. Yaji baby aboso ama baby atem din sene corona. Eji wiase boso ma baby atem din no. In fact, ya woso ye ho a na obia ehon popo adentia sanse senior waji adwa for God and country. The Commander General is back on your radio. Kotoku Mayor enti we ya tiesimu sa no ya hyehyɛ ne tofo ena aye pompom fin se mampon hini abomu bibia wo mu bi ase articulator aye overload na makra road no bon se cars nketwa ni nyina na obi epe ba bia fa sanse ye chen abubu maba omo aka nyina esua yen eya adepa sanse mpanin se ade ye ene esua erinti sua mu sua yen no oh you feel free to copy. That's what I say. Mo amafa notebook. Mo amafa pen. I had one make sure say pen e mono sense obetwura manasa. E be ma filler. Ya ma killing words so aka ho. We're going to do this on behalf of the team. Udi Ahenkan933Fm. Adrem Payini Kofi Mensah, Kobike, Kwame Asante, and Billy Man. Me offer me all Boba Ofuri Amanfo, the Commander General, and Sruja Bakwayaka, Kutokume Anope Sinkunya. Yaya Diano, Eye Adom Achedie. Yewo adoma chedien yewo mikusia na mehunu
Juma na ye wa ha na ya adom ache de in fact e yo ofre pa nyame nwosra da ye nso en wodi ye sa adwuma yi and into said na no omo share da call classroom so omo kosua be ye bie no 2 days pe omo agya etitifie eye calling adwuma we no eye calling enye bukum dabi bukum no usua a wan hwe ya 3 days pe obegya yakotena vie yemu oden pa ho de fasoro ne de afafom ho de fafom ne de afasoro Anopai ya wonkomo bibiri aye ba bedie nyame agua amane moja ni nti odi adom abo adom so ya wa hoden anopai yemu oden eni nti ya betwa osum kese ne so ask me why I anu join yen ewo yen Facebook YouTube ho no nyina ya Ahenkan 93.3 FM anopai ofra wo Jeff we nye Jeff Konadu debi but o de no ofra wo Jeff ukura brofu din mienu Jeff Ike eye wo nko a why are there usi utie yen ewo Asante Mantem Ahenkuru Kumase ise omo fra no Greater Kumase yate bien kranfo pe bia monso mo pe say yes Greater Accra into omo si Greater Kumase ani anopo me so me kasa de free Greater Achim Achim abuabo Greater Achim abuabo me kasa de free Achim nkran anopo anyway some 45 minutes after 6 a.m. live on your family favorite radio station Ahenkan 93.3 FM. Me pacho bebre na no pe ensamne doso. Nia ekotwi bo breman, nia ahinta odoma nkoma ne kurutwi amansan bodwesem. Eno ne yasin konwa ya kekere ne pompom fense mampohini abomu a. Ye de ase kukuo mu. Echen ba kukuo ye beja hwe hokunkuru amana pai. Na ne tie nie ensam no ebebu mfurumpa di ahim sane etopa ye di adane edi atrantwie ewo Gaza eni Kosovo mpapra so no ano pai sa pepepe ne ensam no ehuru brika eya happen na abete no e ha na obete no kore no de bia meka cho so omo aka ni nyina omo ye bia me ahwe aha na obete no kore no omo aka na me se omo so ahwe se be yi a yamo mo kwan omo nyina omo ntinsim no omo nsohwe omo nsonhwe na ne tie ne se omo de no omo nunu omo ho ano omo asere yen ha no ne ye fichiri sabi ekuro no anim na ye miyama na wuo yese se ekuro da wo ho na wo ankasa wu miya enwu ntem e wo so okwabrane hye dade nsuo si so de nkyini tum na oso wo nan no pentomago de toso pochire ani no sani ebe ya ebetimi ewu entem ede ama o oh my goodness na enra ayiriyo e wo mayimra shebeja fie asembe ni si ho oswafo wono ene wo hwe akobedie nsem so transport owura asiama na ono so peso wade medwafo ye nkoa o man speaker bufu ye papa no say eh na ne akufu adu ministers yin so mo mu bebre no amasoro papa mutumi ka kira yen se yen twem wo mra shebedwa fie mo ba ye bekwa akotena ase na empanimfu anintire ni akwabran te se yen mo akire yan tena ase ye be hanimu ahahah mo ma entina ne speaker bufu ye nyo no nko a majority ankasa wo mo so wo mo chief whip Frank Anodon prince bufu ye se na mo so ya na mpe bebre mo ma atamfu nya yen papa sa wo mampa e wo se wutumi hye yen wo boy yen kokko anasa o ma yen kai yesem pani ABCD nti ba no e wo se nka me ba o ma imra hye fie mi ntimi ma na we de wo nka hwe nkire obi empani se ne okwa aten ne oba aten yen tehwe entini bufu ye no de ba betu dwa kire se efiri nede ko omo baba ye ne obroni frɛ no se name and shame
Oyo soafo ne to nsafro no wa ma yebegu animu ase yebebo odin egu animu ase. In fact yebe huro ama wo ankasa wahunu se adwuma no ade ahye onsa ne se wo hwe na wuntumi nya e na no asem asa akode ka kire yi CG fo no oto so wo hwe na wo muntumi wo nya mu mfama mafia se wo hwe na ya mawo asoafo dibre na wo hwe na woni adaage ebe yi nsem no wo mai mra hye be fia jamu fama wo mo ebetimi sanse minister die no e serious business ba koro no akwakotena buruchira a oha no wo to ayampia mane Ghana ha Ghana na funti obi atumi fa man de ye de ope na ye serious country ye ni abrese ye pe ba bi de ye ni a kire amada chinchirima eba be hunu no amo aboya baso a anko kwabena ne be kotena buruchiri na wasan atro krata ai ono abo adwasafo watro krata aja koma parliament se na katu ya na delay dodo omunya no mfamra na oma be nkura asem be nkura ni ono ti abrochire se ne salary ni nyamae na ede enti ne nyamae ewrade hunu ye mobo no oma ya koma special prosecutor afedie abrewa yipuma kwanu ama wapawo bedwekuo di amano a beboa no ama na di ne dwuma enti anope no nso yebekọ ho ne akodi nkomo na udim se a George fo nkabomu ku e wo man Ghana mu ha kire se omonye S Gracia na monye S Gracia de na moje a omosi omode na omoje no ye frɛ ne back pay anope yebe kire S Gracia ni mu kakra de a kire mu ye wi a ne ya back pay no a no so mo ka sa abrofo no ne ya ba kire mu mi wi a ne magya de ama wo a wutie mie no se ni mienu no wote ase sen I will sing about his name and sprinkle this blood all around me and put all enemies to shame. Na Emma bi nso asori Emma bi asori omo sori ya asemben omo kire se affirmative action bill no omo de yakoto omo imra hye bedwa fie no eno sa amra no eko parliament 2011 omampania no te akonya so sa bre eye obenfo Professor Mills no ene wenya ne ba bi kro nyame fa ne kransi ono na te akonya so ena affirmative action bill no omo de call parliament eye de ba asemo a eye nkrata ya tintim emra bi ya tintim se yenye sa amra ne ntum ho ye gitum e no be ma ema ekwan ama omo nso so enya akwanya ewe niam ahoduo bebremu ewe amemuo mu ewe akandie mu ewe nnwuma sa mra no a omo de akoto o memra hye bedwufo omo kyese fi 2011 ebe pem afia ye wo mu 2022 empanimfo okoso bia na o ma ye nkokwasa na hwetehwete sam no makope on ba bia atena eno no omo kyese ha dwen omo hwe no omo nyintum na encheke eye gender imbalances Ghana man no anope ye no mbebo nkomo obi bi nso bebisa se Ghana man ne de kura biem no mpese ye wo mo because as we speak oko parliament female representation na ho omo se eye 14% enye enough 14% na ho ne enough omo pe more than that yate ya wa Ghana hai ye nyina ye nim se ye gusu a ye promotuo ma no se mo mfa mo hunwura niema mu enti ede be biem ne wo mo san hwehwe Ghana ma mo kan hu bi ne Father's Day ni duru won ma ne yedi ne trokan o ene ma ye sei ene ma ye sei ene ma ye sei die be biem pa ne ma ye nya mo biem awu afedi mo ya mana doson we love and cherish you position bi a was ye de mamo ene wo companies bebremu a ma ne amamo positions wo ba yen ya ha no mo a oba na ye news editor ahu enti die be biem ne yenye amampani akufu adu amamuom chief of staff oyoba ebi kura nsi in the history of Ghana da amampani akufu adu abreso ebi asi sanso so ena speaker of parliament ne bi nsi wo Ghana da amampani da Professor Mills abreso Mame Joyce Bamfo Ado ye mano
enti emma no ba Ghana ha ewom se kakakakra de but yeguso yebo ye homoden but they be a more tiemu sano and answer why so you know vulnerable to the system, but that is not the case. And then oba Ghana hanomo na oko Vodafone open your in charge or your oba or your Ghana ni enti yeguso boy homoden smart as mo ya baso na mo the pressure to your subibre sano na akwa said ye sebe ye di kan ya mamu mani nso I know sir kakakra but mo mama ni nso de ye di kan ye no ohu na enhye ye nden enti anopai eno so ye bedi mu enkomo na ode afutu akwa ma ejanom ye de afutu akwa ama mo se mo che ade a eya ama mo mfa mo yire no so ema na aba ne bibiri no a wo mo nye se papa ede ade ma ne ma na ode afa ne yire so se me yire dofo wona woni nkwada itifie 24/7 eni ntigi ade na fa ma wo mo omo nka nkyere nkwala no bibiri no anka nkyere nkwala no se ade yi a me de ma we yo papa ene se me mfa ma onka na ono ma me na gie munyam no se eyo no de ma eni nti ya tumma mema ne fo papa no no ejanom ya tumfo se efiri na eko sune se wo achede e de ma wo ma emfa yire so biem wo ankasa fa ma wo because ayesa ma nkwada no omunyi no na ye de asho mu se ejanom nye nanso ejanom ye ede be ntitie wo ye papa na o ma edin semone na oyire amwom se wo menka wo hwe wo papa ba meka chena wo papa no ba enka hwe nkyere nkwala no maame no omu nkwala no awonyai se maame ne mu nkwala no awonyai oma ye sama se ejanom ye ho aye huhu eduru ye da so a ne edi ne troka sesabi obi a wa mobra ayie na ye basa enti se yanso yetu ye hofo wo ye papa oyire eka se memmo me de menka wo hwe wo papa ba oba beto a wo papa no ba agege nkwala no so to kalipo mu omonom ye nyina yanso ye tie ho agum ye be se nkwala no omummo mo yanso ye mmom me say ma me fo no omummo nkwala no yanso ye mmom yense wo mo omo ya no ma kanaf yenye omo sa no ma kanaf no ommo akwala no we de wo menka hwe papa ba wa beto papa na ne papa fo ya sesen adwen ye ba ye nyomo hwe empani se dimbo wo hwe entimi ho a etete wonto ma no ani guso koso no eduru Father's Day a na mo mothers mom ye di no basa mo ye hwe Father's Day ye di na anu ye nsuo se etoro kra eye mo mba yinsu ne di ni saa ma mo a anka mo beka se adentia anka mo be dwane akọ affirmative action bill chi sisi a anka mo be dwane akọ pepper dem feminist ne ho afọ no ho sisi a ade na mo ye saa ma me fo munyai enye na hwese ye di Father's Day kura no na ma me fo no san ka ha mo fa ye mpie fa biem na just nipa bibi ni kura dabi I don't see no pray you be din commodity akwa achire. We've got this and many more. The show promises to be a well-packed one. I don't pay Mami Mao a very good morning. Sir Michael Achimachianse. Sir Michael Obing Ota. One teacher ni obofo. Mo Achianse Senior High. Na enen so a special day. Ene ye me mami ne birthday. Mama Christiana Enima. Osofo Bediako ne yere ene eye ne birthday. And into Mama Christy, we will celebrate you in a grand style. Live to be 93.3 and beyond. Also for Mamia, or what good shepherd. And eye ne birthday. And it is a one number no friend I wish you know why.
Nti say ye nyina ye pusu agyanom na yada say ye nyina ye nyane ma ne mo nkwada no aye nso ye mwom ye be hye omo proye ye ye omo sa no ma aka na afo no ye ne yenkoye odi papa ba ampa papa ne so ba ya no aso aba mu tuto hwe unim se wi wu nkosua no na eye wo nkokọ no ana wo hye ase ma no agegye akowuo mu amene ye ho aye nkwada no ahyi ti se ye nyina ye se obi mpusu yen ye nya ne mfiri ye nnam shaba enti se general manager wo yere dofo nkwala no din semone no wo a wonso kwa no aka na atoso no wayi wani wa kunkuruma yute ma no nso mo nkwala no bi mo mu bi na ye ya bregu me mama Agnes Kodia osme babaku mo ba mo na me yakese ba yakese nso ampa hallelujah amen me pacho wi mbo brese ne besia ko ne damu ni nyina se ne ndre koye no sa pepepe ne nso mo kire se beko ensuo ewo wiem ene nti ototo nyoma no wahwe e de niema na tutu yie na ankofa o ha obia amfa ma ensuo wo wiem ene nti e free anopei no ano kire se apuema ntemu me ya hodo obie no ensuo no be petepete kakra na yakwa awia bremu awia ne be yini kakra na emom ensuo no se ne ndra ene na mu ebu kofo a ebe toye se de toye no ene nso so mo kire se sa pepepe ena ebesi akwa nti ya na wa hye ne nso e de ma me se ne ensuo ewo ewiem empanimfo a wo mo ena mo hwe ewiem mo brensem so ena mo de amanebo efiri nkran e de toa yen ha yen nso so ye yabomu enkra e de amamo yeah the sports ena air toa so